Inshuti bakunze bijwi rya Amerika twongeye kubasuhuza. Ahangaha nkuko mubibona turi ahahoze hari inkambi ya Rusayo, ni muri teritware ya Nyiragongo, ni ahantu ubungubu hatakibarizwa inkambi. Impunzi zose zabarizwaga muri iyi nkambi zasubiye mu bice zaturutsemo. Iyi nkambi yari inkambi icumbikiye abantu barenga ibihumbi 80 gera hafi no mwijana, kuko ni inkambi yabaye ya mbere hano muri teritware ya Nyiragongo ndetse no mu mujyi wa Goma yo kwakira impunzi zaturutse muri teritware ya Masisi. So iyi nkambi rero nkuko mubibona ubungubu impunzi zose ntabwo zikibarizwa ahangaha. Utuzu duto tw'impunzi twabaga ahangaha ntabwo tugihari, ahubwo abaturage bari basanzwe batuye muri aka gace. Aha ni mu gace bita Karambi, kamwe mu tugize ahangaha muri Rusayo. Abaturage nibo basigayemo, gusa na gace ubona ko katarimwe amazu menshi cyane, kuko inkambi nizo zari zifite nka 80% ry'uduce twari tugize iyi teritware ya Nyiragongo. Abantu bakibarizwa mu ngumu nabari basanzwe batuyemo, akazi ubona ko kakomeje nk'ibisanzwe nubwo bitari nka mbere. Abaturage twavuganye bavuga ko kugeza ubu ngubu bigoye cyane, kuko bari bamaze kumenyera ubuzima bwo kubana n'izo mpunzi zose zari ziri muri aka gace. Ubwo kuva aho M23 yafatiye hafi uduce twose two muri teritware ya Masisi ikazi gafata nahangaha mu mujyi wa Goma, impunzi zihitamo gusubira mu bice zaturutsemo. Niyo mpamvu mubona ahangaha hose habereye aho nta tuzu tw'impunzi ushobora kubona habe na duke, ndetse ikindi kigaragara nuko na za toilette cyangwa se amawese yabarizwaga muri iyi nkambi nayo atakibamo. Ibi bikaba bitera impungenge cyane ku buzima bw'abaturage, kuko ubwo imirwano yasatiraga muri ibi bice habayeho ubujura, abantu biba ndetse n'ibikuta n'inyubako z'amawese n'inyubako z'amashyirahamwe yazaga gufasha izi impunzi ahangaha mu nkambi. Ibintu byose byaribwe kugeza ubu. Amawese nayo, inyubako zayo mawese nazo zaribwe. Niyo mpamvu ubuzima bw'aba baturage bavuga ko buri mu kaga, kuko aha duhagaze ubu icyumvikana n'umunuko w'amawese yarara ahangaha, ndetse n'imyanda y'ibintu bitandukanye izi impunzi zari zisanzwe zikoresha. Byose bikaba bigaragara aha, bikaba bitera ikibazo cyane ku buzima bw'aba baturage. Ni ukuvuga ko inkambi ubungubu ibereye aho abantu bari basanzwe bafite amaparisera ahangaha batangiye kongera kubaka, ndetse no gupanga amabuye nkuko mubibona ahangaha. Abari basanzwe bafite amaparisera bongeye kuyubaka, kuko ayo maparisera yose yari amaze kubakwamo utuzu tw'impunzi. So ubuzima ahangaha rero burakomeje. Abaturage bamwe nubwo bagifite ubwoba, ariko ubuzima muri rusange burakomeje. Ikigaragara ni amazu y'abaturage bari basanzwe batuye ahangaha akigaragara muri aka gace, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ibikorwa bya leta nka biro z'ubuyobozi bwa leta nazo zirafunguye. Abantu ubona ko basubiye mu buzima bwa mbere yuko ahangaha haza impunzi. Turakomeza gukurikirana mu zindi nkambi turebe uko byifashe, kuko hari izimwe abaturage batarasubirayo, ndetse n'izindi kugeza ubu ngubu zikiri muri iyo process cyangwa se zikiri mu mugambi wo gusubira mu duce zaturutse. Izi mpunzi rero zaraturutse mu bice hanini za Kicanga ndetse na Sake, ubu zikaba zarasubiye iwabo. Amakuru atugeraho nuko zamaze kugera mu bice zari zaraturutsemo: Kicanga, Mweso, Nyamitaba, ndetse n'abandi bamwe bakaba bari baraturutse Ingungu, Rubaya. Aho hose ni muri teritware ya Masisi. Jimmy Shukurani bakomera, ijwi rya Amerika, Igoma.